Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, sining atamatapakna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rilalana iya ulan ramalang angkase di perintah na perintaya pengallahu subhanahu wa ta'ala de nai pogawir perintah nari kotania rilalana ulan ramalang kega na yero ya naritu perintah puasa ramalangi maka de pengallahu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sinin na to matapae pura perlu masari ko tumanna puasae pada toa ria perlu nari umma marilomu serekwa mangi mulolongangi sifat takwa. Sinin na ata matapa na pengallahu subhanahu wa ta'ala rilalan na puasae angka paaguruang na paaguruang ki pengallahu subhanahu wa ta'ala risese na to milo mala aguruang. Nomor di puasae na paaguru ki kendalikan ni ada-ada kendalikan lillahi boleh mapuada ada yedena makasing boleh mapuada ada yedena makanja maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut nigi tahu matapalori pung Allah subhanahu wa taala nan ni asri mondrinna terlale mapuada ada madicing. Yang kedua puasae na pagurungangi kendalikan hawa nafsuwe kendalikangi hawa nafsu rilalan na puasa sehingga nigi tahu de nulle kendalikan hawa nafsuna maka itu tahu mariawe ne ya ulukoloe nekia nigi tahu makanja bate na kendalikan hawa nafsuna maka itu tahu matandre angkana na ya malaikat na Allah subhanahu wa ta'ala. Makana al Imamul Ghazali narampe rilalan kitana al misanul amal maka de yero rupa tawe talun rupa batena kendalikan hawa nafsuna. Nomor siddi angka tahu alena ikandalikan huko hawa nafsuna tania alena kendalikan hawa nafsuna sehingga de nulle pasilengan tege madeceng kege majaja main dimuliakan Allah. Nomor dua angka tahu malaga mamusu si bawa nafsuna sehingga angka nangka nekala ko hawa nafsuna angka tahu nangka menangi alena nakala hawa nafsuna. Nomor telu tau angke mulai kendalikan hawa nafsuna si bawa madeceng iya na tau mapake modele na tau ripas salama ripengallahu subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga risesena puasa iya naritu kendalikan andre inungangi rilalan puasa wadi jaje ro andrewe makanja wadi jari ro andrewe halala tapi depa no di andre magi tanya apa watunna ina na pagurang ki rilalan na ulon ramalang baraka na puasa. Yang keempat agurom meraja rilalan puasa ina ritu na paguru ki kendalikan emosi ta idi rupa tawe maka dese engkase di sahabat makutana melo se dinasia ri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ausani weling anasia aga nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam la tagdab aja mu macai napakuli si pemang ya Rasulullah ausani maka Nabi ta la tagdab aja mu macai gangka nama kuli gatalu la tagdab di bulan suci Ramadan berkah puasa napa gurpi kendalikan hawa nafsu ri awana emosita rilalana koritu jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan sinin na atamatapan na pong Allah subhanahu wa ta'ala idi manangi napasalamat ki pong Allah subhanahu wa ta'ala salamat ki rilino labi pamati ya serimon rino pong Allah subhanahu wa ta'ala wafaqan Allah jami'an ila ma yuhibbu wa yarda wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.